استودیو رادیو ریواز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هفداری دنباش نهادا ما پیشکش کرنا برتنا دم جمهوریه فرمو گرمتری سنوچه لی باجارو که شدادی سر به پاریزگاه حسکه و چکدارن پیده گندک به توپن هاون آرمانج کرن و خوریشاندانا کلی دجی و رودا و هجمارک خلکین سیویل بریندار کرن نویسکارا که کرد جا مشلو بانگ لی پیده کرد که آوا استخباراتان لگل ممستین دبستانان بکار نینه لی عفنید هر دو روژن بوریده شرکی کولانان نورا گروپین چکدار دارو دابو مترسیک مازن لجم خلک عفنی درست کرد دم باش لباجاروک شداد سر به پاریزگاه حسکه و چکدارن پیده بچکان ایریشی خونیشان دانکه لدیجی وان رو دابو کرد ده انجام دا ولاتی کات کشتن و هجمارک خلکین سیویل بریندار بون لباجاروک شداد سر پاریزگاه حسکه و چکدارن پیده بچکان ایریشی خونیشان دانکه لدیجی و رو دابو کرد ده انجام دا ولاتی کات کشتن هجمارک خلکین سیویل بریندار بون وەک نەڕازیبوونەکێ لەسەر کریارن پێدێ و چەکدارن بسەرە ڕەوشە ئابووری و ئەولەهی یاکۆ باژارۆکێ شەدادێ یە سەر بە پارێزگا حەسەکێڤە تێدە دەرباز دەبە دوهدوشەمێ خۆنیشاندانێکی ڕوودا و خۆنیشاندەران سلۆگانên dijî pêdê gotin û daxwaza derketina pêdê ji şeddadê kirin. Ji aliyê xwe ve çekdarên Sûriyaya Demokratîk Hesed yên ser bi pêdê ve bi çek û otomobêlên leşkerî êrişî xweşandaran kirin. ولا آویتن وان و هجمارک بریندار کرن لی تا دمک درێژ خەلکێن شەدادێ li cadeyan gihiştin hev û kom bûn li hember wan rawestiyan. Li gorî hinjê derên xwecihî belavkirine çekdarên Hesed yên ser bi pêdê ve gundê El Herîr yê nêzîkî bajarokê şedadê bi topên hawn armanc kirin. Di encamê de welatiyekî sivîl hat kuştin و دوزارۆکên wî bi tundî birîndar bûn û destûlingên wan ji ber giraniya birînan hatin birîn. Derbarê topbarankirina gundê El Herîr û sedemên wê bûyerê xwenîşandana şeddadê û rewşa ku ew bajarok gihiştiye de pêdê tanha tudaxuyanî belav nekiriye. Bajarokê şeddadê dikeve başûrê Hesekê bi 6 kîlometrî li ser sînorê Sûriya û Iraqê ye li ser riya serekaya bajarê Hesekê û Dêrazorê ye piraniya xelkên wê erebin ji hoza cibûrin. هجمارا نشتجیه وی نزیکی 20,000 کسا ده دستپیکا شورشی ده ارتشا آزاد او باجاروک دست سر کر. پشترا گروپین چکدار ین تندراو. پشترا جی رخصنا داعش و هری داوی. جبریا 2 سالان و جیر کنترولا چکدارن هیزن سوریای دموکراتیک یا سر به پیده ویا. و گلک جوانن کرد لوی باجاروکی شهید کتنا. نویسکار کردی باجاری قامشلو خالص مصور بانگ لی پیده کر کو آوای استخباراتان لگل مامۆستایên dibistanan بکار نینه به تایبەت ئەو مامۆستایên کو بەشداریە خۆنیشاندانên واندا ناکەن. هەفدەمی وەرگرتنا پارتیا یەکیتیا دیموکراتیک پەیادێ ji desthilatê re ji rejîma Esed peyadê her wiha heman awayê serederî û riftarên wê rejîmê jî wergirtin û bikar anîn di hemû aliyên jiyanê de. پەیادێ li Rojavayê Kurdistanê ne tenê rêbazên xwe yên îdeolojikî ferskirin li ser dibistanan lê her wiha heman awayê behs bikar anîn di rêvebirina wan dibistanan de û xwendin ji mebesta wê ya bingehî ku avakirina jiyên mirovahiyê ye kirin xizmeteke ji bo siyaseta partiya xwe. پەیادێ ji bo gihiştin bûye armanca xwe mîna siyaseta rejîmê ya berê di xwendinê de bikartanî wê jî zarok û mamostayê dibistanan neçar kirin ji polên xwe yên xwendinê derkevin û berê wan dan kolanan û bi mesîre anko rêveçûnan rabûn ji bo mebestên hizbayetî û ew mamostayên ku beşdarî di wan rêveçûn anko mesîreyên peyadê de nedikirin raserî dêvçûn û lîkolîn û lêpirsînê de hatin. دربارî vê yekê nivîskarê Kurdiyê bajarê Qamşlo Xalis Misewir konas kiriye bi nêzîkbûna xwe ji peyadê li serûpela xwe ya mîdya civakî Facebook di belavkirinekê de bang li rêveberiya perwerdehiyê ya peyadê kir ku awayên dûr ji dîmokratiyê di serederî lê gel mamostayên ku beşdarî di wan mesîre anko rêveçûnan de nekirine nekin. Ji ber ku ew awa awayekî istixbaratî ye û ziyanê digihîne navbangên peyadê. Ew nîvsandina nivîskar Xalis Misewir diyar dike ku peyadê bi îdeolojikirina xwendinê mîna serederiya rejîmê bikartîne ew yek şaştiyek ew divê peyadê jê vegere. لی عفرینê di her du rojên borî de şerekî kolanan navbera grûpên çekdar de rû dabû. Metirsiyek mezin li cem xelkê Efrînê durist kir.
رخصنا قندیل به هفرزیل گل ریوبریا کامپا دومیزیا پنابرین کردن روجاوای کردستانی آهنگک بو زاروکن دبستانان لدار خست دیده دیاری لسر زاروکان هاتن بلاف کرن هر وها شانویک و هجمار اکستران هاتن پیشکش کرن. هنجی درین دیپلماسی راگاندن کوستیفان دامستورا شاندارین دولتی برش با سوریه و دمها بیدا لگل ولاتن گرانتور جراوشا سوریه را بجواو. اگر دامستورا نکاربا کریزا سوریه چاره سر بکا و دمه چاره سر کرنا کریزا سوریه و به تمامی جی دستین توین یک گرتی درکوه. بریاره انجمن اولهیا ناو دولتی جوینکا تایبت براوشا سوریه لدار بخه و تیده دیمستورا و روناهی بخه سرداوین پیشوچونین پروسه سیاسی لسوریه و هلویستا نتوین یک گرتی درباری آواکرنا کمیته دستوری یا سوریه. جدرین دیپلماسی را گهاندن کوستیوان دیمستورا شاندرین ناو دولتی برش با سوریه و ادمهابه ده لگل ولاتن گرانتور جراوشا سوریه را بجوه و ویل گل هرس ولاتان داویترین پیشهاته و پیشفچونین پروسه سیاسی لسوریه گوتو بیش بکه و جالیکی دن و جدرین دیپلماسی اشکره کرن که اگر ستیوان دیمستورا لگل داوی هاتنا مهابه نکار به کمیته دستوری یا سوریه آوا بکه و پرزگریکا گروپا سربوخه یا جماره سه لگل رژیما سوریه چاره سر نکه و دمه چاره سر کرنا روشا سوریه و به تمامی جدست نتوین یگرتی درکوه. لگوری ریکفتنا سوچی درباری چاره سر کرنا کریزا سوریه اگر ستیوان دیمستورا شاندر ناو دولتی بره جبو سوریه چاره سریه کی جه کریزا سوریه را پیشکش نکه و دمه با آوائه کی اوتوماتیکی چاره سر کرنا کریزا سوریه و جدست نتوین یگرتی درکوه و بکوه دسته روسیا ده. جدران تکس کرن کو بریار بو ستیوان دیمستورا سردانا نیویورک بکه. اولوی داره بحثا داوین پیشفچونین پروسه سیاسی سوریه بکه. لیجبر دریش کرنا دماکار دیمستورا او سردان هاته پیشخستن. جدما کوروشا سوریه تک چویه. ولاتن زلهز و هریمی هولدان کریزا سوریه چاره سر بکن. روش بروش کریزا سوریه برفرهتر و زحمت تربویه. و دی دمانها ده کاج بو آواکرنا کمیته یکی جبو نویساندنا دستور کی نو جبو سوریه تکرن. شوپینرین رادیو رباز اف ام هر و هارو پلا رباز نیوز بری کو ام بلتنا خو بداوی بیدن دوباره به سنوچان بیره بیراوا. لی باجارو شدادی سر به پارزگاه حسکه و چکدارین پیده گندک به توپن هاون ارمانچ کرون خونیشاندانک لد جیوان رودا و هجمارک خلکن سیویل بریندار بون. نویسکارک کرد جقامشلو بانگ لپیده کرکو آوای استخباراتان لگل مموستین دبستانان بکار نینه. لی عفنید هر دو روژن بوریده شرکی کلانان نوارا گروپین چکدار درودا بو مترسیه کمازن جم خلکن عفنی درست کرد. بلتنا دمجمیر یک بداوی هات هر شاد و بختور بن.